Čufte Gaj i danas ću vam pokazati kako da promijenite svoje ime u Minecraftu. Pa krenimo. Znači odite na... Evo. Ne taj, oprostite. Šta se sad dogodilo? Okej. Ovo je moja Minecraft username. Ovo. Okej. Sad kad se svi vidjeli to, stisnemo. Vidite, tu ima puno dosadnih slova. E pa vi ćete ići sync up. Okej, login. I sada tu napišite svoju ime. I evo ga. Recimo da mi se ovo ne sviđa. Change. Ok. I tu vam dođe to da meni došlo da 30 dana moram čekati, vama će to odmah doći, tu pišete svoje ime. To je to. Dovoljno ste stvarnicu, ja se zovem Čufta Gaj.